May I steal only 2 minutes of your time? And first of all, I would like to say thank you very much for you have subscribed on this channel, and it is growing and it is helping a lot of people. May the Almighty God bless you in abundance. Nikhense ngopfu xikwembu xi mi endla kahle. Ni kombela ku teka timinutes timbirhi tinharhu eka nkarhi wa n'wina ivi ni suka exikandzeni xa n'wina. Ni lava ku ya ni ya vulavula katsongo hi tinyiko. A hi tsundzukeni xa ku sungula before hi ya ka ti-gift na ti-talent na ti-abilities, intellectual thinking, and ni lava hi ya vulavula katsongonyana ku na xikwembu behind swilo swoleswo hinkwaswo. It doesn't matter ku tlharihe ku fikela kwini, it doesn't matter ku attain ti-degree ta ku fikela kwini exikolweni, but ku na xikwembu behind that. Xin'wana na xin'wana lexi xi endlaka emisaveni, there is God behind it. Unless otherwise, if you have served another God previously, or you have given your soul to the kingdom of the darkness, but still, but ka another kingdom. But my topic is not there today. A gift, it's a gift. It is very dangerous for someone to have a gift without a character. For you to have a gift or a talent, or there's God behind that. Why am I saying this? It's because and fundamentally from the beginning, before uvakona or munhu uvumbeka exivelekelweni xa mutswari a wu ri kona wena u hanya eka spiritual form. That is the reason why loko u hlaya matsalwa u ta tsundzuka ku na laha hosi Yesu a nga tlhandluka a ya ku khongeleni ivi a teka Petro na Yohane a khuphuka na vona va ya ntshaveni. Yi ri Bible loko va fika laya hosi Yesu i ri salani nyana laha na ha khupukela nyana laha henhleni ya khongela. Loko a fika laya yi ri Bible ku ve ku humelela nkwetsimo wo karhi wu n'wi endla a vangama. Yi ri Bible Petro na Yohane a va yena hosi Yesu mara a va sale mpfhukanyana. Yi ri Bible va lo khomiwa hi vurhongo loko ku chika tintsumi ta ku ta hi le tilweni ti ta vulavula na hosi Yesu. Yi ri Bible loko tintsumi leti chika ta ku ta hi le tilweni yi ri Bible a ku ri tintsumi ta xikwembu leti a ti chika ti vulavula na hosi Yesu. Loko hi karhi hi hlaya Bible hi kuma leswaku Petro i vutisa hosi Yesu i ri he xikwembu he hosi lava a wu ri na voho phela ni va vonini, a swi yantswi ku va ni u aka emitsonga yinharhu na laha hi nga kona. Wun'wanyana u ta va wu ri wa wena hosi Yesu, wun'wanyana u ta va wu ri wa Eliya, wun'wanyana u ta va wu ri wa kokwana Abraham. Vanhu lava va humelela i vanhu lava va nga le ka Old Testament, kambe yi ri Bible loko a tlakusa matihlo Petro i vone hosi Yesu, a vona Abraham, a vona Eliya. Loko a va vona vanhu lava love khale swinene ngopfu eka Old Testament, kambe va vonakala va ri tintsumi va yime va veke hosi Yesu exikarhi. Why ni ta fikelela ko kwalani na? Ni ta fikelela ko kwalani ku u kota ku twisisa ku phela wena u ve kona eximoyeni before wa kona nyameni. Loko u bebukiwa hi malembe lama nga bebukiwa hi woho, you were there in the spirit with God. God has created you in the spirit. That is why loko mi twa ku hosi Yesu i n'wana wa xikwembu loyi a nga bebukiwa a nga tsariwa a ri yexe, hi loyi a nga tsariwa a ri yexe. Mara va koho vana va xikwembu loko hlaya buku ya Genesis yi ku byela ku xikwembu xi endle vana va xoho. Loko yi hlaya ka Bibele ya Xinghezi yi ri God created his sons. Loko hi languta ka buku ya Genesis hi kuma leswaku tintsumi leti ya xikwembu xi nga ti endla ti vitaniwa i ti-son of God, leti xikwembu xi nga ti rhuma ti ta valanga tiko, ti ta khipa order kumbe peace emisaveni eka Old Testament. Hi tini ta koho hi leti nga famba ti ya vona vana va vanhu ti va navela ivi ti etlela na vona. Hi loko se ku ta bebukiwa ma-giant va Goliath, ku bebukiwa ma-giant lama ya Vafilisti. Ma-giant a ku ri vana va vanhu lava nga navela hi tintsumi na tintsumi. I vana va tintsumi na vanhu, vana va tintsumi na vanhu. Hi yo mhaka loko ku fuse imbewu ya ntsumi na ya munhu a ku bebukiwa ti-giant nkarhi wa kona. That is why loko hi ya le ndzhaku leyi hi languta hi kuma leswaku xikwembu xi hetelele xi hlundzuka ngopfu hi ku vona ngati yi halaka emisaveni hi ku ma-giant sa ma dlayetela vanhu, ivi xi decide ya xikwembu ku I'm gonna wipe this generation of giants from the face of the earth. So la point ya me a ku ri ka ku tala ka ku wena xikwembu xi ku endle u hanya u va kona in the spirit before you were in the flesh. So u ta hanya nyameni ku ri ku u rhange u hanya moyeni.
So hi marito man'wanyana xin'wana na xin'wana lexi u xi endlaka xi na impact, xikwembu xi va xi swi tiva ku endleka yini hi vutomi bya wena. That is the reason why na loko swilo swi ku ba emisaveni mina ni ku nyiketa tshemba ra ku xikwembu xi koho xa swi tiva, because from the beginning God was there, he is still there in that situation, and na le mahlweni lawa yaka koho u hata famba na wena. A ni ri ha twana lava ni lava hi twisisana kahle. So point ya mina ni nga tala ka ti-gift. You know, to have a gift without a character, it's a disaster. That is why vanhu va nyikiwile, they are talented, but va hatla va wa ndleleni. Some of them, they were given beautiful voices. Loko va yimbelela ngwazi twa ngaku ya wa vona xikwembu xi le ku vuyeni namuntlha. But without a character, Satan xi attack vanhu lava nga nikiwa va nga na ti-gift. Satan xi attack vanhu lava nga tlhariha va nga nyikiwa vutlhari hi xikwembu, ivi xi va tirhisa ka tlhelo ra show, xi va tirhisa ka tiplatform ta show. Mara a xi va tirhisi hi ku xi va nyike vutlhari, xi va tirhisa hi timhaka ta ku va na vutlhari already va nga byi kuma ka xikwembu, but because of a va biyanga hi xikhongelo va khensa xikwembu va khensa hosi ku leswi u nga hi nyika swona. Like myself, ni khensa xikwembu siku rin'wana na rin'wanyana hikuva xi ni fikisela xi nga ni fikisa kona. A xi ni fikisanga hikuva ni lo tlhariha ngopfu, a ni lo ti fikela, futhi a ni na marito ya ku ma nga pfuna munhu. But xikwembu loko xi ku languta xi ku vona ku ni nga n'wi tirhisa loyi, God gives you that gift and make it to be the gift of the universe. Xikwembu xi ku tirhisa misaveni, xikwembu xi ku tirhisa ka community leyi u nga ka yona, xikwembu xi ku tirhisa tikweni, xi ku tirhisa ka province, xi ku tirhisa na le misaveni hinkwayo. But u nga pfuki na siku na rin'we u share glory ya xikwembu. The glory, it's solely God's, a hi ya wena tanihi munhu. Pfumela ku xikwembu ku hava lexi xi tivaka, but xikwembu ni tirhisi. For the blessings of God, when you humble yourself, God gives you in abundance, and at the same time he looks at your heart. As you're humbling yourself, God raises you up, and when God raises you up, there's nothing which is gonna make you to fall down. There's nothing that's gonna trip you to fall, because God himself raises you. But without a character, you can have a gift, but sooner or later you are bound to fall, because the character, loko u nga ri na matikhomelo ya kahle u ri na gift, u attracta vanhu vo tala va ku dzunisa va ku tlakusa. Nala na ye afika Satan afika na ye a ku tlakusa a ku dzunisa. The moment u sungula ku tlakuka xi tsaka Satan, hikuva xa swi tiva swa ku the moment u sungula ku tlakuka u wela mavokweni ya xona, and people will praise you. And as people praise you, who do you praise? When people praise you, you must praise the Lord. When people respect you, you need to give all the respect to the Lord. Loko vanhu va tshinela kusuhani na wena va twa onge wa va pfuna, a hi vanhu va wena. Khongela xikwembu ku hosi leswi va swi twaka swi va pfunaka ni va tshineta ka wena, usher them to the Lord. Leswi nga ku endla u fika laha u nga fika kona, loko ku ri hosi leyi hi khongelaka va tivisi hi ta hosi leyi, ku loko va ze va tshunela ka wena a va tshuneli ka wena hi ku u swi kota ngopfu. Va byeli ku ni pfumala vutlhari, kambe loyi ni fambaka na yena hi yena a ni nyikaka marito ya ku vulavula, kumbe loyi a ni nyikaka mbilu yo tenga ku ni nga kota ku humesa sweswi ni nga na swona switsongo ni kota ku pfuna. It's not by us, but it's by the grace. That is why Apostle Paul vulavula marito lama a ku loko mi endla leswinene evanhwini mi nga swi endli onge mi endlela vona, kambe swi endleni ehosini, swi endli onge mi endlela hosi. Hi ku loko mo swi endla ivi mi sala mi tsundzuka leswaku tolo mi va endlele yini, swi ta mi wisa mindzuku, swi ta mi johisa. Hi ku loko vanhu lava va mi disappointa mi ta hetelela mi ku se ni n'wi endlele kangaka, ni n'wi nyike mali ni n'wi sapota kangaka, ni nga ri na mugayo ni n'wi xavela, ni a pfumala mali ya transport ni na n'wi nyika emahlweni ka xikwembu swi fana swa a wa ha mi pfunanga. So that's why Apostle Paul ati loko mi endlela vanhu leswinene mi va pfuna, ringetani hi matimba hinkwawo ku mi swi endla onge mi swi endla hosini. Hi ku loko mi swi endla onge mi swi endla hosini, mi ta endla hi ntsako mi tlhela mi rivala swa ku mi tshame mi va pfuna, ivi xikwembu xi mi languta hi tihlo ra musa ivi xi mi katekisa. Loko hi swi endla a hi swi endleni nga ku swi endla hosini, leswi swi ta builda character, swi ta endla ku na loko hi ra ti-gift ta hina hi to famba hi tirha swihlamariso emisaveni, a ku nge vi na early death, a ku nge vi na ku hatla hi fa,
ku fa ka hina ku hundza ka hina la misaveni ku ta va ku tsariwini hi ku vhele munhu emisaveni leyi i tele ku ta hundza. A hi nga ta famba hi dlayiwa madimoni ma celebrate ma ya hi tirhisa ma teka mimoya ya hi ma yi tirhisa ma teka ti-image ta hi ma ti tirhisa ma teka ti-voice ta hi ma yi tirhisa no. Hina hi ta fana hi ri na malangavi ya ndzilo, hi ta fa hi ri protected, hi hundza ka misava leyi hi ri karhi ya ha excela hi endla swihlamariso under the grace of God and the protection of God. His provision is more than enough. So ni tela ka ta vulavula hi ku behind your gift there's God, behind your talent there's God, because He is the one, was the one, is the one, and will always be the one. So behind your money there's an allowance of God that came to you as a blessing. God have located you for a reason, for you to be rich. Behind that wisdom there's God. Behind that big house or mansion there's God, because He knew everything. Unless if you have all what you have, all the prosperous things, all the prosperity that you have, unless if you got it from another kingdom, because the devil can give you what you want. You can drive a Ferrari by tomorrow. You can drive a Bentley by tomorrow. You can drive a Bugatti by tomorrow. You can drive anything you want by tomorrow. You can live in a beach house by tomorrow. But remember, there are blood sacrifices. The devil requires the blood. You will have to kill your brother. You will have to kill your child. You will have to kill your aunt, your mom, your dad. You will have to kill your family. For the devil wants the blood sacrifice. So here's the difference. With God, you trust in Him. You believe in Him. You kneel down and pray. And do good. Pray to God with faithful. Xikwembu xi ta pfula minyangwa. The catch here is that the devil i swi endla swi hatlisa, but swi hatlisa na ku hatla swi famba na vutomi bya wena, ku tlhela ku nga vi na munhu la benefitaka eka family ya wena ka hinkwaswo leswi u nga na swona. Because according to the kingdom of the darkness, loko u kuma rifumo ra ku huma ka mfumo wa munyama, rifumo ra ngati ya madimoni, ya le ka mfumo wa madimoni, a ku na loyi a fanelaka benefita, because principle ya ko yi ri hambiloko no va ni rich njhani. Mi ta va mi hlaye ti-article ta ku tala vanhu lava nga rich hi leswiya swa munyama, they are not allowed ku va va akela vatswari va vo tiyindlu, they are not allowed ku supporta maxaka ya vona, they are not allowed to provide any sort of support financially ka maxaka ya vona. You know why? It's because of mali leyi na ti-terms and conditions, and number two, va fanele na vo va tiyela va ti kumela swa vona. So loko ku ya un'wanyana la family na yena, it's ku va ku ri na a high volume of sacrifice, na yena boheka ku sacrifice vanhu. So the blood sacrifice, Satan a nga na nchumu, but because of when you surrender your power and kneel down to him, he steal from the people, the unbelievers. They were born with lot of gifts, but because of they never knew ku Xikwembu xo lava ntsena va tshinela va ta ka xo va ta xi khensa swi nga se endleka, ivi ku fambeni ka nkarhi season loko yi fika Xikwembu xi release, a va swi tivanga, va suke va khisamela Satan ku ri ku va bebuke va ri na swo, ivi Satan a ya swi teka leswiya swa vona a tlhela va nyika swa vona futhi. So in other words, xin'wana na xin'wana lexi xi kumaka from the kingdom of the devil, kumbe u ya ku khendleni u ta vuya va na mali, u nyikiwa leswi nga swa wena, and a wa ha nyikiwi swona hinkwaswo. Number two, vutomi bya byi komeni, you will have to die early for that, so that your soul yi ta kota ku ya tirhela vanhu van'wanyana. So now apply your talent and your gift in a right way. Pray to God to give you the direction and to build your character. Xikomba ante nita ja 2 minutes ntsena mta ni rivalela, mara lexi ni lava ku xi vula i ku a hi dyondziseni vana va hina tindlela ta kahle ta ku endla swilo. Mindyangu ya hina hi fanele hi dyondzisa ku shortcut evuton'wini a yi tirhi. Shortcut evuton'wini yi ta ku vangela ti-problem letikulu ngopfu.
u ta hlangana na tinkingha leti a wu fanele loko a wu lo sungula hi ku prepare u nga ha hlangani na tona loko se wa hlangana na tinkingha at the later stage u kuma ku se u vhela u wa u nga ha pfuki swin'wanyana. That's why minkarhini ya ku tala ni rhandza ku byela vanhu ku preparation is the best. Preparation is the key. A ku na munhu loyi a tivaka mucato mara mucato wu lava ku prepariwa. Loko u prepare and be ready to face mucato, then things will happen. May the Almighty bless you. May the Almighty Jah bless you. May Yahweh be upon you. In the name of Jesus. Bless the Lord. Amen.